Satoshi core mining check ball ki taute vetla na nei ki taute ama se pena hin Satoshi absolute utin mysterious apps akitin abana hi mining ga main cutting ai la ka metamask song timing ling ta na testnet hi chiong hi timing ling ki tai metamask ball de pa chiong kan ball ma sat de testnet dong timing ling ki ta ai la metamask hong du ni che metamask hi tain to hi ko send kan bol de te transaction kan bol de che hi ka send sa ho men ga sending bale next bale cha hi pg de tam tele 0.12345 bale 1 izat ko ka thot de next send transaction submitted transaction completed ki dan to ai mining apps ka loading che receive has 3k power ka kami ada ta successful receive 3k has na metamask ka bol chai ta hi le ka block to hi blockchain reward hi 56 block om ta chong receive ki bota nge receive ki bol la chung langa kho ka balance ko ki be jeng tan na 0 block om ta ele metamask ka bol chai ta receive ko ka ki ele mining factory ga veote bitcoin reward jang tham khat anum chi ne chang claim ki bol ki ta nge adanga ampoi che hin mining factory ka check chai ta ele hash card ga veote hash card bitter card khat ka nei ki ne bitter card hi join ka bol di hintin ichi hi join ka bola hele video hi continue thelo di hitan chi hitan bitter card hela join kana bol de hitai chi hitan ka code lang 13 kanai ta hi chi hi nge testnet ka bol chai receive ka ki bol chai to ai hash card ka join di hi chan choi tai